کەسن ku xewelat perwer û niştîman parêz dibînin şehîdbûna zarokê xwe bi şahiyan di dîna naskirin û di nava xelkê de zoriya hêstrê xwe dibin. Ev halê bavê şehîd Remezan jî. وقفت هنا يعني وكا دعوتك يا الجمال الحمد لله يعني بلا تكس تفكري انه دلي مشكستيا وامنا كيف خوشن بتشونا كوريما والله هزنا دميمه والله هر شهر كوريما دفيري ده هرن دنا دميمه والله اجي هرم دنا دميمه وخورتي ما واهلي ما دفاعي نكن ودفاع في وطني نكن اف وطن ودسي ظالمات وكيف دسي ظالمات Remezan berî ku şehîd bikeve telîfona birayê xwe Brahîm kir ku ew jî yek ji pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ye. Ev yek jî handanek da Brahîm ku şopa pêşmergatiyê berdewam bike. Min telîfon jê re lê da şer de bû nikarî bû vegerênê. Mecal pêre çê bû ew wî telîfona me kir goma almuhim min gotî va azê ê me cemo hema nîv saetê rebek saet elcemo me. خودی gelekî kêfxweş bû. Yani iştegaliya wî ser telîfonê û aşq bû dengekî bilind bû gotim werim bêriya te kiriye. مستشفى جاوي فكرن مقول ترى أخوال ممزين وشوف كتد رضا شهيدا دا أوجي تباي جو مرد وسليمان ودليل وتيريج وهوجر وسرهلدان بو شهید رمضان 19 سالی بو و اف هفت مهبون کو تبلی هزین پیشمرگین روش آوای کردستانی بو اف هفت هیوه تبلی پیشمرگی روش آوا بو والشهيد كت برايمني مازنجي بيشمرقيا وما يبتوجي حاضر كرامي بشينن وفدي شعبي كردستانيا وفدي شعبي سروك مسعود برزانيا وأز دنجي خود جهين ما تشخورتي روجافا كتبلي بيشمرقابن وفي ملتي جوا دواعشا وجوا قمارة وجوا بيمريسا خلاص حتی آنها نزدیکی 20 پێشمەرگەیان ڕۆژئاوای کوردستانی لە باشووری کوردستانی شەهید بوونە. بەشێک جوان لە گوند و باژارن ڕۆژئاوای کوردستانی بن ئەخ بوون و بەشێ دنجی لە گۆرستانە شەهیدان لە باژارێ دهۆکێ. ئەف گۆرە دایکە شەهید ڕەمەزانە. کوبەری دە هەیڤە چوو بەردلۆڤانیا خوا. وەسیەتە شەهید جی ئەو بوو کو دەما شەهید بکەوە لە کێلەکە دایکە خۆ بێڤەشارتن. ji ber vê yekê malbatawî ew ne Rojavayê Kurdistanê û ne jî goristana şehîdan li bajarê Duhokê bin ax nekirin. Rengîn şer û rûda û gundê Kewrigos.